الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. هذا الله سبحانه وتعالى ألغم من الدنبي إبن متيوري إن نعمتك هذا ألغم من مي فرانا مي نفسه الله سبحانه وتعالى එමිහා මීස්තකුන්න දෙවි මතිවේරි නියමතේ ගාදේ දුනියේගා දිරිහුරුමුගේ නියමතකි අද අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොන්මනේ දෙවාෆා මිවා මී මතිවේරි නියමත ශුක්‍රේරි වාංජෙහෙ එම්කම අල්ගොන්මෙන්න මිවනි අමානාතේ හවාලෙෆා ආද දුනියේගා අල්ගොන්මන්ගේ මී නෆ්ස රක්කාතේරවොන් බලාගෙන් උලොන් අල්ගොන්මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නහී කුරවාෆාවා goygota ula algon amal takuge sababun algon mi purana duba nodon algon menna miyadu feni aduime midani eta hadisa take algon men ge tereng eta bayako magumati ga hinga ekeki hadisa take sababun kulli gotaka duniye duka dadiyon marwe dadiyon ad algon men terega miyadu miwani migota maruwa mihun gadadu ginawa fata algon men rajyege eki hisab takka magota reachan hedi bara duvve gota hurma ekiga eta zuwanne khasa gotega eta zuwanne midani bara dumuge sabun mifadeta hitameri hadisatake hingabun Allah subhanahu wa ta'ala kitu Qur'an ga wahi kurawanga fani wala taqtulu anfusakum fa tiyabamihum ge nafsata tiyabamihum qatlu kanu hadashe ade hamehim Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawanga wa fave wala tulqu bi aydikum ila tahlukati ade tiyabamihum ge nafsata tiyabamihum gamil laattakum halaka tereg illa nuda shehmima algon mennan aman hawal kurefa mi amana ta algon me wejhe purihama gotuga eya hurumeteri ko hita eya badhatta bekam gawan komekas algon me visnama mifada eta hadisa ga kulli marwege midani mihikiha hitam hurikametto algon men tereng eta bayako ade eta zuwanun neves ge nikumegen edani emihuge lobwa mammiya bappiya adon emburias badal qur'an kam ko umeedu ga emihuge lobwa aminna darinna adon as badalwani kam ko umeedu ga hennames emihunge amil laatta kunot emihun avaswege kantattage sabon emihunge marwes emihun avaha gas badal ko fawani ege sababon mi algon me samal kan den jehe kame visnadama algon men duniyege kuda majale nuwata ufale hasil kurumattaka hama e hindu koluge kuda ufalattaka bara dubbadanne hinne me sives nuko hutta kulli marakun maru as mi baddal kurani hinga hadisa ge sababun duniyega timaya Allah subhanahu wa ta'ala dewafawa etan niyamettaken hureme e niyamettake ufa nuwata hingam jehun timaya libumuge badaluka kuda waguti hingam jehun hoda gulum sababun timage ade purana mi duniya duko dami jehni emima algon men komme mihekes mikama detere samadwan be Allah subhanahu wa ta'ala algon hawal kurevi amanate mi purane ki hem algon men ya detere garakkatirwan jehe ade hame ya ki algon men visnadama efada amale ke sababon hame ekhani gellun forani algon men kanno efada amale ehe mihaka hadisa accident එක අකුරුමැතිම ge sababon emihak vedane aila balhatta munda lobiwa kudintake bappekamuga lobiwa mihege lobiwa firiyen nuta ambekamuga mi fada kamege sabon algon men nubala dumuge sabon algon men adi furana nudies ves faharika ehe mihege furana hingeje kamuga wanama hitan aila to ege sabon bikavegen tani kita aila ege sabon hitama libigen daneto algon visnadama mi kama detereka algon menge nafsu dium ge ituragadi hin ite beka vesege yellun libige bete hita kudin to emihunge bappa ge gannane to ummidu ga tibeni hita kudin na to emihunge lobiwa aila ge ade aladuma ehi terikan gelligen edani ehemima algon mikama de terege visna algon men magumati ga dubum ga beje samaduwan algon menna maru as badal koffane mifada dandevele algon menna maru badal koffi kam ga wanama ade hama kulli gotaka gediye ege hitam algon menge eta bayaku qur'ane eta dohaka emihun hitamata devi hunnane algon menge ge balada kum ganama mamma bappa nuwata ge mihun algon men e dirule kotari tere wanneru fennan eheri laawno hedunta eheri nidawno endo eheri gengolno taketi e huriha hindako
emihunna e handantaka wakivedan udaguwane ehmima mikama deterege visnam vi algon men daturo aka nuate ebbe sawarika garakam gawana mes algon men rasul sallallahu alaihi wasallam gannawa dewafa wa dua kiuman handan kuram vi ei kitam me kharitana kadiyakam ko vs subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ademi dua kiun adi hama algon menna maru baddal koffanikan handan kurum komme fada wagutek gawe sekama rakkate rive tibun egotun algon men dubba dubum gawe sekama samadun rakkate rikan dinu maru as algon menna baddal kurai Allah subhanahu wa taala ge mi wahib asfulu ga wa fatan emihunna maru as baddal kofikum goana ebamihum bunanete rabbirji'un miyalage veri rabbe miyala adun amra dunya foduvande la'alli a'malu salihan fima taraktu dunya matika timanna nuka dukoffa hori he amal kurma timanna alun dunya fonuvande Allah subhanahu wa ta'ala den wahikurani kalla hama hila hennu ehene nune innaha kalimatun huwa qailuha ay enage dulum bunela bastake ke hama ekani wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athuna debamihum ge furagahum wani barzakh alame ela ebamihum alun abradiru wafmatan ade algun men visnan je muhimmu kamen ebe mikam ga algun tere khasa kote ga miedu zuwan fura ganghen kudina firihen kudin ga golive ade hile anghenna firihenun smigota sakalta ga fata nota duwa echi saragen majakuru mattaka duwa midani visnam Allah ga uredume wa mifada kamikka algon men waniko algon men maru hipevijekam ga wanama kiha hitamerito algon men emme pahu bagutu kolwe sedi Allah subhanahu wa taala uredumuga ade mifada eta hadisa ka egota medwere fa bahori pahi shamalta hingamon duwwamo daade umuga terega efada kame medwere jekam gawana menega furana hipeni Allah ga urede haluka kiha hitamerito em algon men isnami algon men amalte islah kuram ve maraki warak gatuga waeche em algon men mi magumaccha nikunne ruse mara maetu visna fikuru hoggen nikunna veerun algon amalta islah wegen dana ade kurige bayan kuri fatan ege sababun eta gaila ka eta bayaka libigen da gelluma hitama salame verakaterum vesalgon men amalta algon men amalta bahatta gotun ekama magfahige hinga dane duwa ke Allah subhanahu wa taala algon men emmenna ki ves mi kankama de terega visna fikuru ko algon men mara taka tayyar we e mara ركعات رتيبه بيكم قال لهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.